Еврлару дырывалек нечинзене полыша стеллевбе вундва да жулгайла республикара чеп добро ыргымылых перлежеве шлеме бышланы. Шак тапхырда унын филиалезене Чеваш Енри вуны муниципалитет раушна. Кыжалги авыну ихинчегына харызах твада округра полушу центрезене ергелене. Шакна дума экономика далановен министерствен гранжи булышна. Ыры эштаваган сембе Оксана Верликова балаштарать. Канаш хулынже епрешта даварнарба вармар тарихисинже ыргымылық фонжин филиалисе мишлеме бычланыне хабылдузах ежынна. Пурнашри еврлару дырвалек нишинзине кунда полышма ялана хадер. Мезине тумдербе ада бушмакпа кулен герле товарсенбе ава чимишпети виштереща. Шакя балазыне фонда ыргымылы жинзе милзелизе бараща. Кашни килдех почеклене етахынма бырахны тумдербе ада бушмак теттесембур. Мезине чеп добро филиалинже ежынайща. Малданах перин пулнынде эштерсем, шамбек хастар жинземінде, инге елек нишинзене пулушма, моя жалы жемезене пулушубама. Сентябрь уйхинже перин чеп добро филиали учылын хыщын, перин ял районды халық, шак центра хызен ябалызне искеле бұшлары, перинде соцсетинже де пур информация, шинзене пулужу герлі булзан кундавызем шынгравлаще, ширучыр забараща, шавна бұқса-тұқсанна, бірінде халға ялнақ пулужат бір. Мензен перекилзе бараш, ялнах ол жинзене тавзамахи гала прынде, ингеге электі жинзене кыштак перин, шинзен нужалы жемеземде емес прыганде, кыштак шинзене пулужы келізене, бір ялнах пулушма хадыр. Чеп добро проектын канашри филиалинче тұржаган волонтерсем терлешпі шыргелеші. Школа чизіне алышне хынықтарайшы. Бізем асталаныге баласыне судса дуны укшана фонда күшерзі барайшы. Фонда кымылдываганцем пурде пулышма булдарайшы. Тұғынмалы таза да тербелі ябаласы мелзегізе бама юрать. Халі теслехренші адалық севітнемай ұжы тумдер керліне балырдайшы күнда тұржаганзем. Каждый год пирн центра келеші шинзем. Камын нумая жазем, камын пиде пулыжу герлі, камын лишний ябаласым хозим тагынмачы искелечі кунда, пинбатра, урықшинзым вали. Еп кунда тада мастер-класс твап путикадзым вали. Сокол ыргымылық фондне халықрана чеп добро ятпа білеші. Роман Родионов егебінде дұқырмыш шулда ергелесі яна. Хойбе пар жоғышлы жинзіне парушқына чымырдана. Ондан ба вун проект пұрны жағыртме бұлдарны. Бізен пұрде ажа шүрчісінче интернатсынче бұрнаган евір шырғышын сывлықне шеріпледеген ажасыне сузыр вады евір ларудырва лекнешінзіне пұлыжу керестебе жиғынна. Чеваш кенгіларым Оксана Верликова, Дарья Ананьева, Святослав Петров.